Ketiking Arkidiocese ng San Fernando, Bankasan Metong Dinganggang Talasalpantaya, umpisan tayo ang banal na panahon ng Yubileo, antimong maglakpe o peregrinos ng kapanayan. Iting kapag masosyan, panimunanin ng lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Arsobispo ng San Fernando, Kambering Pari ng Arkidiocese. Kingmit mong tula at maslag kapanayan, ikanta tayo ing dalit apamuklat. Espiritu. Amen. In Diyos ng kapanayan, aking ama ng may katawan tao, kipmuan na katamo kisablang tula at kapayapan ng kasalpantayanan, king kapamilatan ng banal na Espiritu, mantabiya sana kay kayagan. At keka antimurin. Inginu yung kikatang kapanayan, talasuyo at kampilan. Mipuriya inginu ing kekatang kapanayan. Maligaya kami uli ng lagyo ng banal, paligayan miya. Mipuri yung ginu, ing kekatang kapanayan. O Gino, lugod mo kay kami pakit, at tinaning keka kami manaling. Mipuri yung ginu, ing kekatang kapanayan. Kalagurang kapatid,
ing misteryo ng pamikatawan ng tao ng talapangapos tamo, Yesu Kristo, sinipana ning pamiyagom king lugut ning banal na familia na ning Nazareth, para kay katamo yang meging kasangkanan ning malalamatula at pihong kapanayan. Kasan metong ning kapilugan na banal na kapulungan, kapang pagmasusyan tayo ing lugut ning igpa, ami pahayag king pangataw ning amanong may katawan tao, at yung waganing krus, ang klana ning kaligtasan, masusi tayang bubuklat ing banwana ning jubileo, para king banal na kapulungan ning Arkidiocese ni San Fernando. Iting rito umpisa niya mo ning metong amalala makaranasan ning grasya at ning pakalulo, kanino mang mangutang king kasangkanan ning kapanayan at tsuke katamo, lalong-lalo na kaniting panahon ning gera at kaguluan. Kristo, ing kapayapan tamo at ing kapanayan tamo, ing kayagape tamong maglakbe kaniting banwana ning grasya at nging kasngawan. Ing Banal Espiritu, ang ngini magmula kay katamo, at kaya betamo kaniting kararaptanan, idala na sana king kaganapan ang gana king aldona ning Ginoong Yesu Kristo. O igpa, kapanayan ay makasirang loob, panibatan at kawakasan ding sablang bagi. Bendisyonan may ting umpisa ng pamaglakbe may, kagulutana ning maligayang krus ning anak mo. Bendahan mo la ring sugat, ding puso ming mengaspak. Iwalas mo la ring tanikalang papanatili kay kami kayong pamikasama, at pagkalam mo kayong balayan mo ing tula ning Espiritu, balang makalakad may bayo kapanayan, painturo king paninasa na paisan Kristo anak mo, at ginume amay biyang pamagari manggaman king alang angga. Amen. Barangalan tayang ngeni ing mayop a balita. Inginu manatiliya kaya kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang sanwan. Nga nang sinabing Jesus karela, kayo sukat mababalisa, maniwala kayo king Diyos, at maniwala kayo naman kanako. Ating dakal lakwarto king balenang ibpako, nung emo makanyan,
kusabyan iti ke kayo. Makokuban magsadyang lugal para ke kayo. At nung miras na ako, at may kapagsadyang lugal para ke kayo, mibalik kong pasibayo keti, at itukida kayo, banung nuko karin kayo naman. At balo yun ing dalan papunta king pupuntalan ko. Nga ng Tomas, Ginu, emi man balo nung nuka munta, makananumiyang balo ing dalan. Pekibat ng Jesus, ako ing dalan, ing katutuan, ating biye. Alang malyaring miras king ipa, nung emu king kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluya naman ing ipa. Manibat ngeni, balo yun at ikit yun Ing maya pabalita ning Ginoo. Lukluk tamong ngeni king makuyda pinandit ning katahimikan. At magpainturo king arapan o fasad ning seminaryo para king kadwa ng dake ning kakatabong peregrinasyon ing pamamasa king bula ning banwa ning jubileyo.
Check sound. Sound. Check sound. Sound. Iba't king bula ning pampabalo king kumileyo ordinaryo. Kapanayan makabigu. Spes non confundit. Kapanayan makabigu. King waganan ning kapanayan ning apostol San Pablo. Tatanam na ing tepangan king komunidad ing Kristiyano king Roma. Ing kapanayan niya naman ing manimunang mensahe ning daratang a yubileo, ayagpang king matwa ng tradisyon ning Papa, mamarkahan nala balang 25 banwa. Isipan ko la ring sablang peregrino ning kapanayan, amunta king Roma, ban aranasan de ing banal a banwa, at detang emipunta king syudad ing Apostol Pedro at Pablo, magmasusi kaniti karing karelang pisamban lokal. Para karing sabla, malyari ang maging pinandit ning mabiye at personal na pamakitagpo king Ginoong Hesus, ing pasbul ning kaligtasan. Kambena, iya ating banal a kapulungan natin yang misyon mipasyag kapilanman, no karin man, at kanino man, anting kakatamong kapanayan. Ding sabla mamagasala, ding puso ning balang tao at sing kapanayan, anting meto nga kapagnasan at pamanenaya king mayap, hanggang emubalo ing daralana ning bukas. Dapo ting kayalan kapihuan ning paintungol, pasulong karing misa salungatan apanamdaman, iba't king kapanaligan papunta king takot, iba't king kabanatagan, papunta king kaguluan. Iba't king kasigraduan, papunta king pamagduda. Panetalang akakatagpuring taong mesiralo balalawe king paintungol, puro namong pamagduda at madalumdum. Mananunasan ng yubileo, maging pamikatagon niya, para karingegan na ganang tao, banbiyayan niyang pasibayo, ing kapanayan. Ing kapanayan, babait nening lugod, at manalumpakan niya king lugod, amamagos iba't king puso ng Jesus, ametandos king krus. Kanitang nilabas meging kasalang nakatamo ning Dios, dapat misot tamo kaya, king kapamilatanan ning kamatayan ning kayang anak. Ini misot tanan king Dios, lalo tamo nga yasahan, ing miligtas tamo, king kapamilatana ng ginutamang Jesucristo, uling kapamilatana, meging kakalugura na katamo ning Dios. Ating biyana, mi papahayagya king biyatamo salpantayanan, amegumpisa king binyag. Meragul king pamananggap king grasya ning Dios, at ulinita, bibiyaya ning kapanayan, panemong ni babayo, at magawang matatag ning kimot ning banal espiritu. Ing banal espiritu, kambening kayang alang patana at pamanatili, at pamanantabe king pamaglakbe ning banal a kapulungan, payas lagning suluning kapanayan, karing talasal pantaya. Papanatilyaning makaslag ganti mo ing sulugi ae matatda, ban mo niya suporta at sikanan king biyatamo. Ing kapanayan Kristiyano ulinita, eya maglinlang at eya mamigo. Uling iti manalumpakan niya, king kasigraduana, ala na numan o ninuman, ing malyaring makapikwanan kay katamo king lugod ning Dios. Subali king pamangwang kapanayan, iba't king grasya ning Dios.
mo naman manakit pasibayo, karing tandaning panahon ay ampang ning Ginoo kay katamo. Antimoing patutwaning kaduang konsilyo ning Vatikano, manatili ng katungkulan ning banal a kapulungan, ing surya na laring tandaning panahon, ating pakibilyana ing kabalduganda, lalam ning sala ning maya pabalita. Bangkanita, king makayakmang paralan karing balang generasyon, malyari ang makibat karing panenang kukutang ding tao, dikil king kabaldugan ning kasalukuyan at paintong labie, at dikil king pamiyugnera, king maulang mayap, ayat king yato, bane manabo king tukso, nung akait laring sarili, alang akarapat, busal ning dewakan, at panmanalampalasan. Dapat karing tandaning panahon, at tiluring buri ng kamtan ning puso ning tao. E mangailangan king mangabos ng pamanatili at pamanantabi ning Diyos. Asukat ibayo at alilan anting tandaning kapanayan. Bustatala ing sarili tamo, agyaganing kapanayan manibat ngeni, at bustantayang mikalat karingaliwang tao, magnasa kaniti king kapamilatan tamo. Manano na sanang dingbiyata mo, sabiyan da karela, manalig ka king Ginoo, mo painan ing lub mo, katatakot, manalig ka king Ginoo. Manano na sana, ingupaya ning kapanayan, katmuanala ring kasalukuyan tamo, kabang mitmong kapanaligan tamong panenayan, ing pamagbalik ning Ginong Heso Kristo. Kanino mangaing tulid, ing kapurian ng pongligaya, manggaman king ngalanangga. Amen. Para king pamituki-tuki ning prosesyon, mumuna ding serialis at ding seminarista, kay bat ing larawan ning Santo Cristo del Perdon y Caridad, tukila ning estandarte ning Arkidiyosesis at ning Arsobispo at ning estandarte ning seminaryo, kapat ding estandarte ding delegados at ding pilgrim churches panimuna ning Cathedral, Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu, Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, Santa Ana Parish, Santa Ana, San Luis Gonzaga Parish, San Luis, San Nicolas de Tolentino Parish, Macabebe, Santo Tomas Apostol Parish, Santo Tomas, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Kabetican, at Santa Rita de Casia Parish, Santa Rita. At kagulutan da ding estandarte at ding delegates daring parokya, eskwela at mialiwang organisasyon king Arkidiyosesis at kaybat ding pari at religyoso ating arsobispo ating larawan na ning Virgen de los Remedios. Kapatad, umeta na king lagyo ng Kristo, ing dalan papunta king yubba, ing katutuan amiti mawa kay katamu, ing biye asinintang king kamatayan. Banal Mariang induling Diyos,
maning talapaminya. San Jose, San Pedro, San Pablo, San Andres, San Juan, Santo Tomas, Santiago Mayo, Santiago Medo, San Felipe, San Bartolome, San Mateo, San Simon, San Judas Tadeo, San Matias, Santa Maria Magdalena, Santa Marta, Santa Maria ning Betania, San Lazaro, San Esteban, San Ignacio ning Antioquia,
Santa Catalina ning Siena, Santa Catalina ning Alejandria, Santa Rosa ning Lima, Santa Monica, Santa Rita ning Casa, San Nicolas ning Tolentino, Santa Teresita ning Niño Jesus, San Fernando, San Roque, San Isidro Labrador, San Luis Gonzaga, San Juan Caduangulutat, San Pablong Cana, San Juan Pablong Cado, Santa Madre Teresa, Santa Bernardita Zubir, San Francisco at Santa Jacinta Marto, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Beato Pedro de Zúñiga, Beato Carlo Apuy, ikayong sablang malalalaki ang bonamay. Pinuno